izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla linguqobo uNkulunkulu ukhuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele sisalalela wena uNkulunkulu ongcwele siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele owathi siyothi intaba mayisukela iye laphayana uNkulunkulu wethu namandla uma sesikholwa nguwe uNkulunkulu wethu ongcwele ukukholwa kwethu uNkulunkulu wethu namandla siyafisa uNkulunkulu wethu namandla kube uNkulunkulu kulelo zinga uNkulunkulu wethu ongcwele sikuthembile uNkulunkulu ngezwi lakho ukuthi uNkulunkulu wethu namandla akukho ungenzeke uNkulunkulu wethu ongcwele uma sizokholwa uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla uyazi uNkulunkulu wethu namandla ukuthi sisela uNkulunkulu akukho uNkulunkulu okusisusa emakhaya uNkulunkulu wethu ongcwele kodwa uNkulunkulu sisuke somele izwi lakho kakhulu uNkulunkulu wethu namandla ingakho uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele singedelele uNkulunkulu wethu namandla sizothula silalele kodwa uNkulunkulu wethu namandla yisho lokho uNkulunkulu wethu namandla ufuna sikuzwe njengebandla lakho egameni likaJesu inkosi amen. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Amen. Bazalwane angisiyo umuntu okwazi ukuchaza kahle. Amen. Mhlawumbe angibekwangala bazalwane ngoba kukhona into engcono ngami. Kodwa bazalwane ukusho lokhu nje bazalwane uNkulunkulu ngaleso sikhathi uNkulunkulu athe angikudlulise ebandleni likaNkulunkulu. Ngiyahlonipha kakhulu uqobo likababa umfundisi. Namhlanje kuyisonto ngiyahlonipha kakhulu egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngiyafisa ke bazalwane ukuthi sibhekisane nje la indaba ngephupho lenkosi uNebukadnezar. Amen. Hallelujah. Amen. Mhlawumbe siyayazi sonke abaningi abayaziyo kodwa ke bazalwane lokho ngizokusho akusikho lokho wakuzwa. Hallelujah. Ngoba bazalwane yilokho kufanele siqonde ngezwi lenkosi ukuthi lokhu mhlawumbe engizokusho akusikho lokho engake ngakuzwa nami uqobo. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ngaleso sikhathi usuke ufuna ukukhuluma nje ngaleso sikhathi nabantu bakhe. Hallelujah. Kuyisikhathi noma kuJune kuyinkonzo yabantu abasha. Unfortunately ukuthi abekho ke abantu abasha. Angimdeleli nina emkhona. Angideleli laba abakhona. Hallelujah. Amen. Kodwa siyafisa ukuthi einkonzweni abantu abasha bazalwane ngoba ibandla ngoSunday school sibona ukuthi likhona. Isikole ngograde R sibona ukuthi leso sikole sivukile. Ibandla ke ngoSunday school ngabantu abasha sibona ukuthi lelo bandla likhona. Uma sekukhona izalukazi ngithi siyafa bazalwane. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Siyafa kusho ukuthi uma singezukufundisa umuntu noma singezukukhuluma kumuntu kungcono uNkulunkulu yena uthi mathina singafuni ukuthi silalele noma singafuni ukuthi asithume yena uNkulunkulu uyakwazi ukukhulumisa mathi thina sikhulumisa kanjani mathi ngoba singabantu thina uNkulunkulu yena. Amen. Hallelujah. So bazalwane siyadinga ukuthi sibancenge abantu abasha nami bakhona lapha endlini bavele